Isaac, Richard Lukayang, Waipokan and Pohnpei, Nan Supplementary, Uyakupur Kosanti Isaac Riawat. Uyakupur Isaac Riawat, Mabangkaim Sakala, Uyakupur and 10th Legislature. Ranwat, Uyaniara, October Isaac, Paran Kaunor Yakitri Isaac Silu, or Ranwat, Uya Kasili Isaac, or Lasin, Uyakupur and Kosanti, Uyakupur Kosanti Isaac Riawat. Thailand kakan katla ta patrola mo trail ay ban lukayang pagi trail tungalan ki sabuliman ki yang sumau Helter Frankie Edward mauluya principal and STH school ay yang patrang trail ay man lukayang buan uya sabuliman trail low and tungata sabuliman trail Uyakupur ran. Hey, Ganpal trial and Katka Karos. Kalangan mo na ipan patroyang na naitungol puko and kakrita sa bulmatay. Midigan may isang ranmet may katin mo itang yan kap melel walianti kitkan na yang patrong katranwat o kayo wiyat kapin wiyakit kupur misan salong melel at tungal sambatangkan nan samaro nan July sambil kakyang patrong melel convention yo mawiyawin nan Wayne, Arizona o inan walianti melel school board school administration sambatangkan tron school kan pilyangaki papa o nono kan and sabol maday serikan o wiyat kapin lap wiyakit kupur masan salong kit sampatakin STA. Ilan pakitak chay ko rin sa niyakiyew, iban walian kitay mo kapakap masan salang. Ama naman nan ko po. Maing sa matkot at sobit ilapalap. Magkatrin kapagatan lang sampa autapakan karos pilalong kit aramas. Ranwat may isang ranwat yet kit sabol mamuikan mupin pati sangar mamunan kilakwat kayo yat kateng ang kamu pwede asnakan maur makamkat kiyang manaman kit sambil kak pa na wasakset maing kot ipaki sabol mamui repit o marain ang melel irailkan na walwalian kit sabol mamuyaramaskan the 10th Pohnpei Legislature ni Araipan katlang nan Uyakupuran may isang ranwat kamkat kiyang rail sabol mamuy erapit puen kakawait panon ke autapan ranwat kasang karasan kakpaita ni sanomao ibilpak ikamuyan katin kapayata kit kan karas bepilyang patron katiyang ranwat sabol mamuy kapayang kit o sempil kakaskul sang tatong kan magkano yawin may isang rangot. Maing court, imet, niyaralat mga isawar manet. Walian dier kit koros, takar kita mapat koros, yung marumiyat kaun, at song kamor Jesus Christ. Amen. Kailangan ng principal the elder Frankie Edward, low na Chanceller Montreal. Dahil katlan ang sabon matalo Uyakupur, Sansal Malolo yu mayor, o ipan patrolan ng chief clerk, and patrolan na netungol tapak, yung roll call. Senator Sen Abraham, Emay. Senator Kiko Abis Jr. Hey. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Emay. Senator Tucker T. Daniel. Emay. Senator Jose A. Edgar. Emay. Senator Wilfred H. Edmond. Senator Stevie G. Edwin. Emay. Senator Brian P. Etzide. Emay. Senator Jack S. Harris. Hey. Senator Helgena J. Johnson. Emay. Senator Stevenson A. Joseph. Hey.
Senator Alfredo Latore, Senator Sendelina Aleka, Senator Miguel Naik Loyola, Senator Casinda C. Ludwig, Senator Makari Miguel, Senator Evelyn Smovic, Senator Sheldon G. Neff, Yet me mine. Senator Norbert A. Perez, Senator Mitro I. Simina, Senator Jason A. Walcher. Thank you, sir. Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan Chief Clerk, Chancel Magtail, Sabulman ke Quorum. Amona Taiban Katlan, Chancel Tunan Record, Senator Movic Seilak, Sutukak Patang Tainan Uyakupur, o Senator Simina, Senator Leka, o Senator Perez, Kabinsalet, the Shumau, Elayang Rai, Sutukak yang Patang Tainan Uyakupur. Tail Katlana sa Matel Uyakupur, o Nituan ay Patrawan, Irail Kalmi Patrawan Tar, pan excuse sang Uyakupur and Rangut. Mula tayo ban Katlana sa Matel Uyakupur, Akmail Kupreya, Bengka Kulian Tail Tiyo, Ya, sa Matel sa Karatan Kapung, Melel Kapung Lap, o Sakar Misik, Pangkupuran na Nilap, kay Polipo na Rakso, and Pohnpei, Wawlap, Pangkupuran ni Soko, Wawan Kisabul Marlikant ko, Nanalem ko, Dan Kanyay ko. Wawan Kisabul Marlabalap kay Karos ng Balian Tiyak, Momotso government, national, state, or local government. Wawan Kabinaan Pohnpei, Honorable Oliver, Karyawan Kabina, Honorable Yawanis. Wawan Kisong Kabung Labalap, Honorable Joseph, Yang Umisyong Kabungan Koros, Wasakset Wawan Vice Speaker, Floor Leader, o Honorable Senator Kan Koros. Wawan Kilangalang Samoro, Oloiso, Seriso, So Masakan, o Kutrail Koros, Magkat, o Yang Patriang Uyakupur, and Ranwood, Nan Chamberwood. Men Pohnpei Koros, Pon Kalapwood, Pon Takapaypaykan, o Nan Wailoutkan, and Sampa. Rakat, o Kutrail Koros Patriang Uyakupur, Pasanti kay sa Kriyawad. Kutrailan ka kan katla mo trail, ay man po na sa floor leader, Abram. Kalangan mayang Mr. Speaker, muna iban Pajola mo kam kupura po ijungol sa karatan kay po niyo wawan kak pachang lapwa po magam mulian ketir umot kesambal wajo itanaway nan wewe wasaksit ijungol wan kun kamu mayang Mr. Speaker wala pong Vice Speaker ibilman jungolan ko wawang kambaka payang ay Honorable Senator kan Ejungal wow choror ong sab machail karyaw kabina mayang patyang chail may sing ranwad o irailagan me patyang chail nan kalari o bilirailagan me yang chail nan men kapesyagan mang speaker mo ban pachola kom kupura pa ingak chapita kapesya me kuneng sansal may sing ranwad mo Iman ko chailan wawan ki katon sa machail karyawan kabinaw kat kiyang ew labulabun. Speaker, may isang ranwat sansal me miya John School kay yang pachang child pag karape. Ayon kak cholan ki ansa wo kapese irailagan me pachang John School bukat. Kayo yay Principal Frankie Edward, Son Batang and 7th grade yay Chopet Castardo, Amen Son Batang and Pinkualu mayay Satori Edward, Amen Son Sawas mayay Mr. Yokuwo Malagay, o liyaman me uya wulipan penene and school nestia mayang pachang child yay Caroline Atop me pilang langi likantlap matalnim pilniya sojo uya man lianalam kalail mumochon sa bulap o irail chon school
and puin kaisu, puin kualu, and STA, puin kalimau, me tonangan chon school, lemek, me yang pachang child, nan kalari, me sing ranwood, men pagitak child, kat kiyang rai, leo labun. Nangalan ko po mo floor leader, kuya ko po mangi, masan sa langer, sumpatak, Israel, may apiapali, sirupukato, siri school koros may patang tayo. May other point of privilege sang Senator. Senator Latore. Senator Latore. Kalangan ko mo mga speaker mo na ibang tribal mempakita itungol. Sa karang kapeng okay po niyang kakpatong sa pulmong mempatotar nilang. Wasaksit ay tungol wabang from speaker, wong ke vice, wong ke floor, wong general senator kang koros. Melel, pilwong ki sa pulman wing Pohnpei Koreang Kabina, Honorable Francisco Yunganis. Speaker, bilman patuwanan sa umaw o kapasa, Honorable Paul, Central Paul, bilang waliapan sa kunati, pilinian sa uya, Chairman in LCA, nan sa kunati, bil kabing ganatiki, sipilawatik, o bilang Honorable Construction Manuel, napiluya Chairman in Chayan ko, nabilingan sa uya kabing ganatiki, ratingin kiti, aral kakyang patong, sa pulmatay yung kuburong rangat, may pagkita tayo lang kakot kiyang rayo, lapalalo palawan. Kalangan Senator Latore, kuya ko po mangi, may tokayor, all kasyambal, kalanganan, all buko may yang patang tayo na kuya ko po rangat. May other point of privilege sang Senator Tegan. Masular, ay ban po na sa floor leader. Kalangan speaker nuaw men pajawan yata kamu gitu peki mot kesampal wo chen ka katoropo yo sabulman kita channel and ran kaisa kriyaw pekeriaman Yaman. Asan salam mo kamagit memiya Thailand trek o sabulman kita channel and ran kaisa kriyaw koros mo tung kamagito masani ay uwo masani show kamagit po ita miya masani ben channel. Motion and retingiti. Yaman. Masota iban po na sa kamagat talang ritungiti, masa na ban journal. Koros mo utong kamagito, masa ni uwang, masa ni so, kamagat pa ita, tayo ritungiti o tayo sa pulman kita, journal and run kay sa kriyaw. Kamoy floor leader. Jual sekarang wow sa bahal may si speaker. Iman beliau sekarang memot kesampal o pagik challenge suspend order of business o child katla mo Keti apali nampe order of the day in run watch may standing committee report. Yaman. Chan sa mo kamagat memiya, Thailand katiyan nampe, isa kayo may iban order of the day standing committee report. Wagi amiya utupan kamagito, tayo katiyan pan order of the day standing committee report, o iban po na sa chief clerk. Standing committee report number 5 wanisak payula and risak silu mapit Legislature Bill number Silbgi wanisak kunula and risak kriyaw sang Saunui Committee Finance. Kalangan chief, sansal may report word pan report out sang Committee in Finance, karatayaman po na siya, Chairman in Morning, Senator Joseph. Kamoy. Kalakanan ko may mga speaker. Tungkol sa karataan kapeng kay po ni wow o ran wow ang kakpatya makumulian kitiyar bumotwot o kalalang wasakan makunangan to. Puro to nan mamotwot tungkol wow kun komoy Vice Speaker, Floor Leader o Honorable Member kan Koruse. Ibilmen patawan patya ang Floor Leader o bil po na siya katon sa machay karyawan kapina. Senator Yuanes o Israel kan mayang katapatyo kan kalarya melel. My special recognition to Principal Edward and his faculty staff and all the students of the STA Pohnpei 7-day Adventist School. And special recognition to my son, Alexander Joseph, who is amongst the 8th graders present here in this gallery. Meron pa dyan yata yung kamagit maing speaker. Chailan kak, sa pulman kita, standing committee report ng 5 po na isang tayo, labi niya rin sa sulong.
Kalangan Senator Joseph pasensya lang mo kamagit mamiyak dahil ang katyanan masa na standing committee report ng Balimab kung ano isak payo laban niya riya isak silu koros mautong kamagito masa ni Yay huwang masa ni Show kamagit pa ita masa na ba kami Senator Joseph Kalangan may speaker ipatuwan kamelala naman member kachin the patuwan kataropayer report wacho adetiyar takachkir kawait ma competition osongan patuwan ang ye kusunat yung magchail kachin watawat kayu lar sang ni kusunat wacha utro sang nan committee me pitata kusunatin kosaneti momana chail pangkakan nakatala tepalan kan makin kakachan miya when kakapali anan tatotokan government ansho yumur niyalalap maing speaker nintuan committee patuyanan uyapen totokot pakata kusunat nampe silupukuan na isa kuwan ulapil niya riya sa kriyaw me kome introduce Mr. Senator Yamaguchi, the Speaker Yamaguchi o binyan sa wote sabil batuan niya kay nanew kusunat choror may introduce ang Senator Sipina patuyanan nampe bukil may sa kriyaw ulapil niya riya sa kusunat riyaw wote karaniang tuwa pa na. Icha sa patuwan ni Rekay me patunan nalpin nampe epukil may sa kriyaw lapil niya riyaw sa kamel ban kakan pil kakala liyala silupukuwan ni sa kuno lapil niya riyaw sa kriyaw. Ay mawiyawi. Kusunat riyawat merge pa na. Puan kak apali o chapyata kawaitata momo na chahil paan kakan nakitala sa pulma chahil tepalaan chekan na paan kakan niya. At ame, wag na may note, may worth noting, my speaker. Nintuan, kamumataan ko sunat, silupukuan na sa wano, labiryari sa kriyaw, kosuneti. Kumpanit, custodian kan, irail kan mapaan, chaypaan, koparaparkiyo, katskiyang tiyachapukaran kakapali. Arail net worth, nintuan na kamumata, patspatyon na milyon na isak. Risang, kawaitin semen men ye dan rolen nintuan na pil yang wata kamatang ko sunod po kacho bil kapungki mamau akawait me pachuan wiyang committee ma kachail kak pokatala net worth sang 10 million o pachutalang 10 billion karape tanami ko santin mumanarama sa kan invest o custodian men enter tauliala percent riyasak and net worth and kumpanya ba na palimoni. Ermak child pa ang kachingati ang nang kusunod 10 billion na isa ka weweki sang ni uyapen totokok child pa ang suchuk ka ko sucha advice child kak invest nakatala moni taulila percent riyasak. Percent riyasak and million na isa ko ye million riyaw. Million siya riyaw me tanda child pa ang kagan invest nan custodian po ka. Aniyan so may papukpok dala bilyon na isa ko. Apaan ka kanaleta tayo ka nakatala wan mo niyo bangka kan laut siyang milyon riyaw. Pero numot my speaker o niyaralap yay kusunod watch paan may tata kosanete uyapen at ay bangka kan nakatala nintuwa na paan kawata commission yo. I commission watch mabana pali kawait uyapen totok watch pachang director in finance. O bilew iran kapacabat kasampal may patunan kusunod watch po yaki alam mo yun kusunod watch mo yun sutsupaan mo yun tarwute kakapalila irakan mo kunangan na pol provision nyo patulong po niyan so may commission watch paan santi ren mo na ray paan tulaw toto karan bilew check sa pal kusunod nipisit check po yaki aramas po ko chay paan assume aramas semenin muni kay na panapaliw toto kasampal watch aran pleo check sapal o kawai to mamia na dapen wag daglan ko sunod wat wan kakakailay liyala o apali sa palmachay chechen way pokon dinto wala pa nagla wasakan ari provision wo may tataran ka kawai to kailan ka kuwa katala ko sunod wat an sang ni kawai may rail kupurat pa chungalan ki puan ka kamawi la ko sunod wat my speaker ari my speaker may ikabarbar ko ma report sa science dari committee Pohnpei kasi kung mabamiran kayo naman sa banso kan sapang nuwat atska koros
Atama commitment kaway tiki. Chailan sa puliman kita o kamanatan ni tuwan na pacholong Ankak chapyata. Amamia na pan work the lamura China kachang nan siyang we pen totokan so. Ayay match my speaker kalangan. Kailangan Senator Joseph Pohnpei and report mga Chanceler. Miyete mga Senator report. Kamuy pa Speaker Michael. Kailangan Speaker mon ay ban patron sakara ni tungalan ko sakaran kapeng o man pagi ay tungal sakaran wawan kakpuli sa pulmang mo yung tungal me paytay ternil lang rodonan wasan mo yalaman amod ay tungal sakaran wawan kupromi man Speaker on gift floor leader Ria Honorable Senator Scoros iman polikuwaw ang karyawan kapina M1 Pohnpei the Honorable Francisco Yohanis Teluan Imputoy Waunaki Honorable Members Riaman Mesang Sokoniti and Win Kitty Ibarwan Waunaki Ulang Kitriman Mapapaling School and STA Mr. Edward Irail Tontotongkan Waliban Paninay Melil Aitungal Rangmao and Wow in the spirit of Kachalelia to hold the future leaders of Pohnpei, the students. Welcome. Mr. Speaker, kayo iman tungalang kapeng on Committee on Finance, wagi kayo tayo totok mamia. Ukalwator itantong momotwet reporter meitan matamatawan kawata ko sunnet po sapol matrail totrokan melel sent and kak nakalawasan nakanakew me pan invest kakatong mausang ukak and sawasa sapol matrail ananan government with ewan sa umur apuan king kakuya nakanakuya ulaw tautla nintuan makasikpamya ele nanan sa utoto waliaman government what kalapatong kaway taka school kan matok investment iaban investment oraman what legislature kay sakwat pan ko security utawlasang balbalian ke toto te irayan magde kamele lama apan miatep nanan sokan me pan patoto ay tungal kesin kalalabak imanala kaway pagi kusan natuat apan kokoutar o mapan paita naknak the investment wo pan uyautar mia matamatawan sub account kayan kakyan santiyang nan investment buat mapan tokalang sapul matail agency kayo mawaya agency in Pohnpei State Government orang kakayang nakik tatrakan matap ni melil local government kan me tananane en kakayang nakinak ng sangon wasan invest money makanaitik pa waksang tama miya may experience kadahil sa kulman tipon waksang taulo iman ala kawait pagi masota angkak peluya ukairoy we enwaya sapulman wain Pohnpei tupsong totokyo ongkoros agency kan me kosanet kawata kosanet in state rakakatap kaya kor me yei kesan Pohnpei ita ratang-ratang ni euya baturo local government kan ruwasin pa kasanin kosanet in wain Pohnpei mepel ruwasaran patata or songkoros mapanuya kamawan magmagatin government bugya tayo pali aramasaman yemen Pohnpei o totokan sent uya totokan metokotong wen Pohnpei aramas koros ay miman kalalabak ma niya kairul kemataupan irawat niya ng committee kalangan man speaker. Kailangan Vice Speaker kami na makalalabak yung mo, kakay na mo yung Chairman in Finance. Kailangan Speaker Ban Chapiata, member kakyang sawasa.
Nan palikarayawan report sa iro. Tama sa insal ye municipal government. Kusunod watch langayang municipal government karon kakiyang participate nan investment opportunity. We have a position kan commissioner mapan kosaniti. Ya mo manar pa ang kakon pitulong o ya mo man account po ko pa ang set up record and kak reports pendenan pong aray no teto well. Awang ni agency ni ansom kusunod wasadar may Pohnpei State Investment Trust Fund policy wa ikamel na mebel policy agency ka. Mo manar pa ang bilyang participate ka le pa ang bil kakajen payan we have been commission war pa niyo yung municipal government ka. Hindi pa sabang much Polnan ko sunod. Kailangan may speaker. Kailangan Senator Joseph, the Chairman in Finance, Mauer, Vice Speaker, Mauer, Senator Ned, kami. Kailangan kami speaker. Ito kal sakar misigilang pan kupuran na nilap. Kaya kupuro sola po sapakan ko na nila po ang sapul makatian ang sukset. Sa film में पीने को कुशनेत पिलिपिल ओंग पीने को कुशनेत कैसा pateng sa film mo yung mutungol sa karan wow na patoyo nilang nanwasan wi alam itungol sa karan wow lap pan ko pro may speaker one ke vice speaker floor leader one ke lokan lang so honorable senators chorus Wan kyo kasamo keton karyawan kabina and pay sarawiwet. Wan ki Israel ko mesan saler sang Israel ko metiang ermoy me patunan calorie when yang we are son katete ong sapul material. We lamalam ran kesilisak and came saglan we lamalam kasandi and pinin ko kusanat isak. William Gitrail pil pateng pausaran mawan kapeng payamau ong rail men Pohnpei kan nan kala ligen kala len paisarawi mepat pateng men kapesa kan koran mamangi pat patrowan wialam-lamen sapul marail arail tungal pinin ko kusanat iyang Patrawan William Matelini nan finance committee research ban kapeng wewe ban kapeng apen ngai ira kasampal kai men patrawan sakar kita wan sansal nan record kayu mepit investment kamutan ko sunod wad pan kai puiti makitpat nan record anso me finance committee korong-korong karyawan kabina yang ket patronan korong-korong wo ri sidra manogela sapel me tungal kawit ong committee and money makati tige kumail kamanala tainak kay kaitar kamutan ko sa network anso kan me ban patrotan intuan atel ban mangya tatam koneng kumail kamanala po anana ben and mie question na din investment and Pohnpei. Kailangan kami karyawan kabina. Ibilmen kalupa kuburan karyawan kabina mepit question net. Isese tama kay senator da winin ko question net kin lang ki kamanala question net. Pangai isriyang lang ki. Question net chorus is amendable. Wewe ga banuya wita o mas song yu ban tirag ta makonangan kamala agin ban ken uya we ri magtrail so bay an sukset o kupuran luken lang so eta talk silly was a toto biliang port in Pohnpei Port Authority o agin masani me history repeats itself. Wewe gamakit paten ranwat kawai den karyawan kabinet Thailand apaliata. And we are makit patio
ong pinin ko kusunet kaysa. Yimet niyarala may Mr. Speaker, may manpat kayang Chairman o Vice Speaker Sakarata Mera Tiangkier. Kalangan kaman Speaker o Honorable Senators Karis. Kalangan Senator Ned, pagsakaratan kaparapat, kawait report, mamiya. Kamuy, Senator Joseph. Speaker, kalangan sinregas may manpilyo kapuray ang buwan kak saisan. Mapit nampeke may patuwanta ye milyonesa ko at bilyonesa ka. Ang saisan sa kahit iniwan mo ni magchay pa na katalam. Kahit milyonesa at bilyonesa. So to siya man machay bilyonesa at bilyonesa ko. Wanon magchay pa ka. Kami man kawewe. Ikawait may saisan sang semen olaman may nga papaliw ya pentotokor par ngater. Tana kumpanya may pa napaliyo. Custodian ba na paliyo. Arail American Pajoan net worth. Net worth wawaki en kompanyo pay ko karusya kachore sang arail pipan ka na tame luwew nampe magan kasaleda ye en kompanyo pay maluweti. Barabangkak katan ko pay na rail chungwal mo ko. Kol mi pajonan kompanyo. Nampe wag totokang sa totok chocho ayo measurement index sa indicator me rakin kawai ito ki ma ipan nakatana na sense nan kompanya tana so ma may nakatala na sense taulia la percentage sa net worth ay me olo kawai ito ki so pakatala and million and billion asset net worth i requirement magchaypan aso magchaypara pakis me pan apalimuni ko ay sabon machay requirement mo. Kung paano pa napaliyo pan aray net worth sa pan tig siyang milyonesa. Pag chailan ka kung nakatalawan money yo me pan mi no percentage sa kan milyonesa ko. Mabangkak law siyang milyon riyaw magchay pan katsingatinan ko sinet me milyonesa. Dari ko barabar ko me ansukan me pan tiarata may miyawan mono watch pan chay pan ka kan nakatala. O en pilsansan manianso me chay bang kamalatar kusunod wa so wewe ko magchay bang kita mo puyin yo commission yo me to talk what's the kusunod wa ruwasata iray na paan kaway to ya tepen mo ni kan memiya o menya kompanya magchay bang to talk aray may patawan me blue kaprayang provision magkapacapacyang nan kusunod at chailan ka kumaitang komisyonon wiyaray chungol totok o mamaya na pan wukitagla pan kakamawiyala kakelayliyala pan kaktorre sa pulmachayl investment repan kawoy to legislature pa agad kiyang kupura anshow you ay much my speaker may medal kat kawewe Kalangan Senator Joseph, Chairman and Moni, ran kapatapatan report masansal siyang kami. Also ng gloss, Speaker. Kariyaman. Masalar, masanapan report, ay bang po na sa kamagat siyang Vice Speaker, tayo na rin masanapan report. Iben patrawan sa po na tayo bang taulanan ususpan report, ay men highlight nambe yu, mayay nambe nan page kayu, masama patrawan 336, iben kamelala mapan patrawan 366 ma-withdraw isang ay men kamelala ma-typo yung o men pagyan correction ng kakuyawiyang muna tayo bantaw usus kila Horos mautung talent ritung iti masa na ban report masa niyay uwang masa nisyo kamagat po ita tayo ritung iti yan masa na ban report Karos mautung talan sa bulman kita report ng balimap ko na isak payo, laban niya riya isak silu, masa niyay, uwang, masa nisyo, kamagit pa itar, o tayo sa bulman kita report ng balimap ko na isak payo, laban niya riya isak silu, sang Committee on Finance, Ranwood. Kalangan, miyadre report. Salamat, Mr. Speaker. Masalar, ay panpo na sa floor leader of ramp. Kalangan Speaker, Regional Secretary Wow, Sapal. Speaker, iman pa doon yata kamagito bagi legislature watch and kakatla mo ko apali to tawagan may pacuban na basic pa may ipil calendar.
Chancel kamagut sang floor leader, Thailand katian ng basic payo, yay bill calendar. Pwag yamia utruban kamagutok, taikat katir, ban bill calendar, o ban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Silipki Silisa Payo Line Risa Kriao Bill for an Act amending 12 PC 2-103 relating to the sales tax exemptions, exclusions, allocations to exempt the PUC from the imposition of sales tax on petroleum products sold directly to the Pohnpei Utilities Corporation for use in generators to produce electricity when certain conditions are met and for other purposes. Ong ni Karyokim sa Kalang Watawat. Dahil kumalma minidrew, dahil uya kupur, o dahil kat tepat patro ban bill calendar, o nito na esensyal, kamungutan ko sunnet, silip ko silisak payo, labi niya riyasak silu, riyasak riyaw, magtayban masani, karatayban po na sa floor leader. Kailangan speaker nuwa, men patrol yata kamagit o pagi muot jen kak masani LP kemudian ko senat number silibukis lisak payo lebanyal risak riau ong kariau ke musiklan watot. Karyaman. Chan salama kamagut sang floor leader, karos mautung kamaguto, masani yay. O masani so kamagut pa itak, try kat nan masani pa. Miya masani pa kamutang ko sunat. Speaker. Senator Carl. Kailangan main speaker kaysa pala sa karan wow inkak kolokoleche chungal wow bang kupurakan kores kumukupura buagi kasambal ko wow magtaking sapulman ko bane nan apol pen kosonet metu watemet o wow naki kupuran emen senator inkak chor parenta tang senator Edwin ay menuwaw karakarak pagi ang kakapuratong niya kalangan. Kalangan Senator Carl, yung floor ng Senator Edwin. Kamuy Senator Edwin. O kalangan Mr. Speaker ay tungol wow katang sa bulong sakartang kay po ni wow lap na niya wan kan kamuy. Vice floor wan ki partong karyang kapna honorable member kan wan ki rail kan mapatang time ni sang ranat. Rail kan mapipayan men kapese kan ay tungol ramon ni sang. O Mr. Speaker, menkapung kiyang Senator Carl o yield up niya pepe men uya kamu ketiyo kita mo itengan uya kamu ketiyo isito men kasala tatami ay matmataw yang pilwet mapang kapante ay miya kamu ketay amasyo ay kanto lang ay uyay. From Colocol floor, Senator Edwin. Amo yung kapro lang, Senator Cole, pan kamukit, mas pan kamukit ay ikanto lang ay uyay tungol. Senator Edwin, yield back floor ng Senator Carl. Kailangan may speaker, kailangan ni Senator Edwin po. Puro may mesansal. May speaker, tungal pepemet may nakati yang kupuramay so repeat question network o out pa kasambal kan mapatulal repeat sabul mata dua wapana sabul mata kupura wapana nan sangon to kasambal metu watemet be maban mo kita man sai rata men Pohnpei ero boy ki aikin kasambal ki oi kamelala me eso to wuk sang kupurakan kupuran emen kecil nintuan atail kawai tata kamamatan kosenet o ta ame pato pan kupuradalan suwat withdraw sang nan committee sansal makamamatan kosenet wot Senator Perez me kapitolong o ime bil withdraw sang nan committee ngay memen patay mele delegation madilim nan sa sangon tatawag matuwa temet sen kenuan ni mau ya kamu gitu puan ka kawewan o KPS pepe me tungalen ni me kawai tata sangon kosenet me tu watemet
Ari itu ngal pek main speaker ni wow kara kita len ka kapantela. Apple pen kosen network nin tuana taiban ket yang nan wat Riau. Ong nan uya lamalam to uya kubur and muren ranwat man special session. Senator Perez pampatyan kita. Kalangan main speaker. Chancellor mau kamagit o chancellor memia karyaman pen kamagito karos mautung kamagito masani uang masani show kamagit paitar o ime pan wiyawi karyaw kem saklan watawat pan kapantala ong nan special session moron ranwat kamu floor leader aprap Kalangan speaker, ang gubroy pajuan na pilihan koros kasambala. Iman yatak, pajong yatak kama gusto bagi jalan kak suspend order of the pilo. Dahil pagkata matan ko Senate silipukuan sa kuno lepan yan doon sa Riau LT1 ong Riau kem saklan watawat. Riaman. Chancellor mau kamagutok tayo suspend sa ulmatal alter and calendar o katiyang Kamamataan ko sa net sinup ko na isa kuno na biniyari sa Riau LT1. Paros mautrong kamagito, masa ni uwang masa ni show, kamagit paita, masa na pa, kamoy Senator Joseph. Chairman in Finance. Kalangan main speaker. Di wow. Menuyata kamagadiok charan kak pakataw katsiyang nan karyaw kayong saklang watawatan kamataan ko sunat nampe riyo pesok damaw la pinyari sa ti kagakaryan Riaman. Chancellor mau kamagit memia, karos mautrong kamagito, masa ni uwang masa ni show, kamagit paitar, masa na pa, kamoy Senator Joseph. Speaker man bagita macho kamal mamenechew Aku pernah pun nasi mapak pagi uktalan komal militer teriau terbang komal Lebanon show. Dahil sa paler, Royman Pleo po na sa Senator Joseph, Chairman and Moni. Kalangan speaker ichungal sa karmesik iman pleo kapngala ichungal motion o kay teken LP number yo po kay isip limaw le pinyari sa kay wap LP number silo po ko wani sok pano le pinyari sa kriyaw pung layo mo LTM. Kalangan Senator Joseph ang chancel makapungpung lang tayo bang katiyan na masa na ben kamamataan ko sa nasilip ko wani sa kuno le pinyari sa kriyaw LT1. Karos mautong kamagito, masa ni uwa masa ni show, kamagit paitar, masa na ba, kamoy Senator Joseph. Speaker ni motomot si kusunod na sa babaan kaway tatawiya pa na chay pangkakan nakitala tapalaan chekan mapangkakan miyanan para kan mapan pachoto. Ayay matmay speaker. Kalangan. Motion and close debate. Riaman. Masular masa na ba, iban po na sa kamagit, katailan rutang iti masa na ba, kamamataan ko sa nasilip ko wani sa kuno, labaniyari sa Riau LT1. Karos mautong kamagito, masa ni uwang, masa ni show, kamagit paitar, tayo rutang iti masa na ba, kamamataan ko sa network. Pwede tayo ban katlang Riau o kayo sa flan watawat, ak tayo ban usus ni roll call. Kara tayo ban po na sa Chief Clerk, on roll call. Senator Abraham. Senator Abis. Senator Artui. Senator Carl. May. Senator Daniel. Senator Edgar. Senator Edwin. Senator Edsai. Senator Harris. Senator Johnson. Senator Joseph.
Senator Latorre, Hey. Senator Loyola, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Ned, Amen. Senator Walker, Amen. Nine Speaker. Hey. Kalangan ensan salang way pokon mesabul mata el totok te usus betok kamutan ko senet silupuki wana isak wano lebenia isak riau LT1 usus isak walu A o soto mawuang met mawawag tay kamanatar kamutan ko senet wat ranwat kalangan Lord Leader. Speaker, kalangan iman ilang sa Majal Chief Clerk. Dahil katawan kembal mamin tu Floor Leader. Kalangan Speaker nuwaw men pajuan segera memot kesambal wajo pekik jailan suspend order of the pillow sa paldala apali LB nampe silibuki wana sekpai lebenial roi sekriau o kriau nwatawat. Saan salang mau kamaguto dahil sa paaltala o kamamataan ko sa natsilip ko wana isak payo laban niya riya isak riyaw kalos mautong kamaguto masa niyay uwang masa nisyo kamagit paita kami Chief Legislature Bill number Slipkey when it's a pipeline and it's a crowd bill for NAC, adding a new chapter 9 to title 11 of Pohnpei Code relating to grant assistance and for other purposes only crowd kim sa klamotawat. Lord Leader. Speaker nuwaw men pajuan ngata kamagito peki mod legislature wajon kak kataropo kamutan ko senate nampe silibuki wana sekpai lebenial roi sekriau o kriau o kem seklan watawat. Agreement. Dan salang mau kamaguto kalos mautong kamaguto masa niyay Hey. uwang masa nisyo kamagit paitar o taikat-katan masa nabe and saan salang kat-katwat me kamutan ko sa network report ng committee ng RNT o makapitulong sang Senator Carl. Karitayban po na siya o lakaw mamiya kawait. Kamu Senator Carl. Kalangan may speaker ikasabali sa karanwaw o imen uya itungal kapungong chairman in RNT wagi ututlap patikiyang kamutan ko sa network nintuan kawait kan mamiyayak nan karong-rong kan mawiyawiyag mo iban cabiyada imen bagian kakpadang iya niralap ko sa network song-song legislature and kakiyang padang o ang kamanala sawaskan chorus mapan patulong atong Pohnpei State Government sang wasa sa deliverable sawasin moni sawasin cheche o sawasin sabis ranwat sainsal me kital kamanala ko senat mabil kawata office yu mabangin cheche sawaskan makin patosang masliki elayang ko kautan office kapuyu mabadawan ODA nan kawit pen ko sa network and kak sawase tatakan office word nintuan legislature bangkin patyang o ang kamanata sawas so deliverable may patosang maslikin government in Pohnpei State wasagis me sansalan ko sa network pwede at sayrata kawit mamia nintuan uya ben moni kan mapatotapan kampak o sansal me wewe penegan to uya ben tatangkan mesantir mapali
Jajan sawaskan chorus me pato to pan sector grant. Sudah bayang peta tamet pun biar uya pen tatak me kecil ken apali ki sawas te jajan tatak puko. Ije wasanan kosenet wad me kacorela sawasin diki me pato long to o paceng tatangkan me apa apali sawul matail way. Sawaskan chorus ma kosenet wad pang kamanaman la. Legislature panjangar pajango kawai tata sawas pukat pue engin ka kolokol sabul madail wewe pene ong kapina o pilong palikan magana pali to sawas ka sambal pukat ani ralap I maurin ko senate wood mine speaker kalangan Senator Carl, kami Senator Walter Chairman ng RNT. Kalangan speaker mon me karos I mention kay sa karatang kay paniyo wow. Abu yang sa uban kita may sa karatang kaktasyang sa pamumuti ng mutungal may siyang wala po potanin lang. No sa wala malam may tungal wang kami vice speaker floor honorable members kan. Pacang leadership mel kasamo katong karyang kapinao ir na chikan may yang pacang chair rangot. Speaker man pacang introducer ro melel pacawanang and committee na RNT chungaluchu chong kamutang ko senet yung kakachakal po tama chairman ko kasalatar melel committee korong-korong tangkay yung executive o chuch miyan ichi kawait ki raman agis an kaya iso ang kakataropoy unfortunately rasa eksapang ayan kakasalata ati speaker nan korong-korong executive kasalayang kamutang ko senet watch pambilagis melel kiyang talk law tong sa Pohnpei Legislature po ki draft and resolution na pantarala. Ano yung sa watch check oras mo ang child Legislature watch short staff. Ar kamanaman lang ko sa net watch iman ba ang committee na RNT o melel lagi sa may office and hire staff ng kak melel apal na tatok ni administration na pan pachoto murun match kalangan man Mr. Speaker. Kalangan Senator Walter pwede sa karatang kapatapat mesansal. Masular sa Senator Walter kami Senator Edwin. Hey, kalangan Mr. Speaker ay tungal wa pon ki introducer ang kamumuntahan pilwat. O Mr. Speaker I kasambal ki o tapan pilwat. Mo inito sa may kis may wagya tayo pang magposonet wat pang kamanaman lao o kan koros mi pang waito pang kan maslikin sa Pohnpei general account o sector grant pang bilanan is subject to legislative appropriation mo na pang tatok. So ang real mi concern kayo magkatayo pang appropriate niyan so ma-funding bukas pan cut-off ito end up gutayil ba na absorb cost mamiye nan tama bang kakatawo ito tani funding source kay masudo utang wo ito ni wasa kay magutang trailan riyaw mo inabilsan sa lumaw niyan sa magtraiking kamanata budget tribal gananana patuwan tiyan nan sa Pohnpei ceiling funding source kan koros me pan wiya trade re ong wiya bentatok mamiya ete kapantela wiya bentatok ong tot project wiya bentatok kan mamoni bukat kan koto o apali sansal mo me moni bukat miya kan waito eu agun waito agun wiya wogu moni pukat sirugin laltonan sa Pohnpei general account moni to moni mi patrawan magin laltonan sa Pohnpei general account magin magdraigan tatongi ay federal grants o ita account me ansawat me draigak tatongi sa Pohnpei general fund o niyan sa moni pukat pan laltonan sa Pohnpei laltong ketrail abang kan reimburse tama tato kan suwat kriyang funding source taken koros me sansal main lel national government moni buka jodo kan laltong ketrail wo ki tato ko
kan wu yaw re trail poi kan wu yaw isang re main ong tama sansal mo trail main akonen and ka kan appropriate up song re yaw mi jutaman end up and we yaw ma kitai van funding sources at pan patro re trail la kitai pan kamana project bukat pan supplemental CPA tama pan mo isuto ka kelang yang man legislature wat bang kamana me wat me kayu tre sutra patro trial o sutra try control over funding source wo re ma we have been trial and conquer project the song kan mo in essential mo me by resolution me legislature wat ipatroan makan uyaw ma makan mi project yo the song kan me kotong state wat puran aleti concurrence in state mo in essential mo me by resolution magdaing kaman re mo unless trade bukat pangutan koto sontian na supplementary general account essential mo me ite trade magdaigak appropriate me what me patronal supplementary general fund re ong tame patromotai lans what ite ma funding source bukat sudaban koto sontiang nan supplementary general account bu Thailand ka appropriate amo isitu ka patrowan ma yaw mo na try ban appropriate money kay me ong totong kay me pang way to ban federal assistant ma kayo funding source try suta kolokol control in appropriate money ka ban supplementary account kalangan. Senator Edwin Umawar, iban po na si Senator Carl. Kailangan may speaker, ikasabali sa karan wow, ikapin ki kawid mesansal sang Senator Edwin, pwede yang ibile watak kamudang ko sa network. Sansal mo ko sa network, so desong legislator and appropriate money kan mabangin. Kaklelito po kuwewa pa na mamiyanan po nga executive o palikan matin sawas. Ime padawan legislator bangkin kamana sangan agreement bukat. So desong legislator and nakitala muni bukat puan kakapali kita tahu. Legislator and kak padawan saya akan mapapali totongkan puki. Etakan mayor a legislator totongki muni sang national account. Ni mata-mata ipilman kaunap kita ranwat kita isope kasan dekap makamamodar sang Congress in Avesam. Marabang kapure sangar state payu apple pen infrastructure. Med me work me project kan chorus me ban mugid nantian kampak kap. Kay parang we hire sub contract on contract me bangkan mianan pungan national government o Amerika pan infrastructure. Iman kamelele mesangon ko sinad metuwa temet pilbang kaunap kun kitail. Ada pan pateng uya ben tatakot. Tatakyu me ibil sudah kamelele me kondangan uyawi. Apol ben infrastructure and puralang national government. Ari esansal nan ko sinad word me me sudah ban yang pateng kosan tuat kosan tin kampang kan mewia memoran suat melel mepit supplemental grant mepato sang nan sektor asangin sawas koros sudah bil meban patolong o yang sawase tatagan government me ino bangkin wia witanan bukan kabina o palikan legislator yang kagiyang mangi padawan nintuan resolution iyo ban ken kau na bata oi man kamelele me sangon resolution me tuwa demet kasi to bang ken piluyapan wa ban pe ante ino me miya oi man kamelele ma ban sewa semelel ananin wa pene me konengan miya nan pungan legislator nan pungan executive o nan pungan legislator o palikan memen sewase tatangkan me kitail pagi wen Pohnpei anu motomot ente me sote
appropriation ban ananen mi nintuan kawit pun kusanet what. Legislature ang kagati ang o kamanata na yay katawag pukat konengan niya Pohnpei. Kailangan mga speaker. Kailangan Salasan Senator Carl, Senator Loyola, kami. Wow. Salasan Senator Loyola, miyata masinaban kamutan ko sunod. Motion to close. Yaman. Na makupura mo na iban po na sa kamugutain po na sa mga Senator Joseph. Kailangan speaker, yang aja baca yang regional chairman Senator Walter o Kapengkiyang Senator Carl kamutan ko sunod wacho. Kasi data regional chuch o regional wawa. Peyan dami sila siyang Senator Carl na. Jaya chuchaban kamanata muna po kacap. Jaya dan yang mangi. And so what we have been sa was choror kan likin dami kacay likin kachkisang way number ka. May makilala na isang organization o katukalang department social development. Pagpangkante sa was kan makin pachoto ni sa material OTA kin pacholong o akipak reports kaya akipak show. Pero intention din ko siya natin in pacholong iuwi ko may paan nakpena wasakis may record po ka ban miya. Kaya lang kak mangi yawan muni sawas lukin tamo dang sa ikin katsikinan parat. Kaya iman kasaleta maranwats dapalaan muni kin pacholong na sa material ekonomiya siyang NGO. Grants kayo maging patulong yang sa waseta tatong kayo mawiyaw nanwain Pohnpei. Awe, chay chumangi. Kung sunatid pan, eletag chay lang kakiyang mangi. Legislature. Ay met my speaker. Kailangan Senator Joseph Hugiran Kape sa mabilisan siya mabitata kamutan ko sunod. Masulala ipan po na sa kamagot mamiyak chay lang rutung timasan na ban kamutan ko sunod silip ko na isak payo laban niya riyay isak riyaw. Paros mautong kamaguto masa ni Yay. Huwag masa ni Syo. Kamagot poita rok chay rutung tir masa na ban kamutan ko sunod. Pwede tayo bangkat lang nagkariyaw o kayo saglan watawat ang tayo ban usus ni roll call. O iban po na sa Chief Clerk. Senator Abram. Hey. Senator Abis. Hey. Senator Archie. Hey. Senator Carl. Amen. Senator Daniel. Senator Edgar. Hey. Senator Edwin. Hey. Senator Edside. Hey. Senator Harris. Hey. Senator Johnson. Amen. Senator Joseph. Hey. Senator Latorre. Hey. Senator Loyola. Hey. Senator Ludwig. Senator Miguel. Senator Ned. Amen. Senator Walter. Amen. Mr. Speaker. Hey. Hey. Kailangan ay saan sa lang way pagod may sabon matay tatok to usus matok kamutan ko sa nasilip ko na isak payo laban niya riyay isak riyaw kwaliman o sa tumawag met mawag tayo kamanatar kamutan ko sa nasilip ko na isak payo laban niya riyay isak riyaw ranot kamoy floor leader Motion in Kair. Maing Motion in Kair. Supplementary Ruya Kupur. Senator Edwin. Salamat, Mr. Speaker. Ipan patuan withdraw itong motion. Speaker, Kailangan Senator Edwin at Sansaler. Senator Edwin withdraw your motion in run mali at ikaratak try kat nan Uya Kupur. O iban po na sa floor leader. Kamukura ibani florong Vice Speaker. Floor leader, yung floor ng Vice Speaker. kailangan ng speaker, kailangan ng floor leader. Mr. Speaker, nuwaw, uman sa kalamumot kasambalwat, ralanggak limata, onita ta, LP
number ria buki ria saksilu labni ria sakeu o katla apali nintuan tama sansalnan kalantor. Chansal kamagit mamie Thailand kajian dan masa depan Thailand suspend sebelum Thailand kairaktin kamutan kosonet kan panpil kalender ni tiang o apali kamutan kosonet riap kriaisak silu lebniar riaisak eu karos mautung kamagito masa ni ei uwa masa ni so kamagit paitar floor liter kamagit ke Thailand kajian dan masa depan Kalangan speaker kaisa bale jungol sekarang wa speaker iman bajong yata kamagut to peg Thailand kak kajian dan masa depan kemudian kusenet number yap kuri seksilu leben yal rui sakeu. Riaman. Pagtaro kariyaman Thailand kajian dan masa depan kamutan kusenet riap kuri isak riau leben yal riaisak ong kariau kem saklan watawat karos mautung kamagut to masa ni uwa masa ni so kamagut paita masa ni Speaker, kamu pa speaker when ka kata kamala ria buki ria saksilu labni ria sakriau. Main speaker riaisak eu labni ria sakeu kalangan. kamu pa Engkap sansal me kaumatan koseneteu me pakpaki wasayu nanwin kidupen kak kotururala o kapkoyang government ng wing kitri engkak tayang Pohnpei o nantiang wankang koros engkak kapaliata po engkak sawasa alan kairtan kapayan way nintuan mapan patunan plan eu mapan sansalong board of trustee ebil sansal nan kaumutan kosenet designation word may rokan mapan santi surugak tialasang tama sansal nan designation word o irayo tahansokan ma uing kitri surban kak kapayata irokan koros te irokan raban ko napatan nintuan pan kosanti sang board of trustee wasapukat pilkak tangko berburlang pan board of trustee sangan irokoros mana ria puigi designation yomet o nintuan ay sakar kita nintrapyo me ranwat uing kitri anke kawalan kawata option wayo mepan kulpana palikan koros nan wasayo yang aku uing kitri bil song kami elelan so me boywo kono yang chowyang engkak rebata songan uya panalan kapaikan mepan kak chowo uing Pohnpei sa wasawat apan kalangan nian so mepan contenan plan sudah pan uya wasayo mepan uing kitri pan kalabungke pagi apan upanang koros iralakan mainang yang uya business o nuya patam bangga kapali uy tatongkan lelira koros me kami el pakonong kan uya utanan wasawat po nutung atakartan kayan uy arumain speaker uya pan kosanto koros murin designation wat pan padabato yer ren board of trustee nintuan nilakan kosan natakan ong ni uya pan lease o sangkikan o kasanto manamanakan tama kasik pamia ma pan designated wing kitri engkak kaptulong rokan o kono pada tolang nan tamar bangkap trapiata sampuloi engkak kapaliala unsak wasam sansan kasantinan so pat kasontegan board of trustee mabang kasane yang kapumunuwi kuen ko waki ano mo met man speaker kalangan ko mo kalangan pa speaker miyata masa depan kamutan kosenet kamu senator kar Kailangan main speaker kaysa pali sa karanwaw. Iban uya itungal kapingong pa speaker mele delegation ng kiti. Pwede sangon ko sunod mamet wadamet. Sansal ranwat tatok lapakan miya Pohnpei patronan kolonya town net sokes. Way laut riyaw me sangon tatok lapuka tanana santilale madalanim kiti. Sangan kosanet met wadamet piluya kawit mau orang kita lagi sini madanim. Kau men kami dalam utupan tatok mau kesempal wad pan miya ran delegation madanim. Aimat main speaker kalangan.
Kailangan Senator Carl, Miyadamasan na Ben Kauta. kalal bagta ong miye susong uyang wasat Kamu Senator Edwin. kalangan Mr. Speaker mo imin ale dito ka wait mo may isdaban sabong miyar korong mumun tepta yarap tami I sutra patawan wagi say kaim saklaw report yo pagi mo typically nan supplemental question in designation kan dragon mo ki patawan tiyang coordinate kan mapan Wenga kutang kasaleta wasakan saiso wasam Israel kan merpan pelian shop to wasam merpan oror ta pan to tokeng anka konsensal wasam merpan to toki ko eta kolau lela ewan so oror te pugat pang kotrela saponament wasayo me Israel kan me sabot pan pro ni reng etania konflik nan pungan pali riau ni yang semua pali ukut pan to mo I menaleti te I patuan me anan wat mi ya ro koronu tapta rai I sineret me men patuan kalala bak bagi nan supplemental question net kan me Kusunatin mo kan mo imen mewat me pang consistent ong tamag tayong uya puan kak mamia sesong coordinate kan mamia tayong patrawan yang nanti la po kaya me kanintre patrawan tre size scenario iwasami kasampal ke po kay anyan so me to pang kan wait mo and make sure me wasame to what pan that uya asra pan palong tang Eu pelian shop me pang kakate uya iren conflict of nan pungan paliriau ai met me men ale du kawai Speaker, Selar sa Senator Edwin, Vice Speaker Mika. kalangan na main speaker. Angkak sensalong memutuat ma miayar map makau nagatar upada option sa kopi patroto bagi komatan pakpakwat kapitulong nan 9th legislature wano insakla sota opal prong kapurulong nan 10th legislature wat utripa kupran win piti nintuan pana leadership essential nan isokona to resolution ng papayo labanyal resak riyaw melalatong legislature nan wasawat mapo emir map uningan so me list panwawita song correspondence tiyong na list of panwaya kisan regulation me panapali inong designation wat tatongkan suraban tiasang tama patrapan iratugutuk tama iratugutuk wat kilaleti irapukat panwayaw kareta sosong ni map yawasa apan patraya makoordinate songkan mo ino song anso me apan patrayong nan ino pananan pon government kitri o board of trustee apan santuyong nan no beliau local government umat me ruwes pa pasan ng gosunutan Pohnpei laki ran kakawata pasan no yapan tatongkan mabansa wasa kairtan uy tuwata waitrikan ibil kami lalama designation and wasa metuwata met itu ada Sakas Industrial Park, itu ada Nut Point, inang ko uya bantotok makasampan. Kaya mangi may kulaw tawli rair ang industrial at kapatrayang diplomatic officers niyang santiyong lalo. Mo ko sa natin state. Ari, main speaker, wagi ananan designation ko mata-mataw planan totokan kaktawla. Kusan itu anak-anak mana-mana ni mohon memina. Kakela pa, uya pa. Itu kusan itu kapitai bintuan kau itu board of trustee. Te abang patutiyang nan lease agreement. Me wing kitri paneu kiyang board of trustee. Wasawat wing kitri papayang Pohnpei ang ni orang manen kertan payu. Arian mudah-mudah niya map susung song koros. Speaker.
Speaker, Kamu Senator kailangan mo, Mr. Speaker, mo yung tama ibin patawan me Problema po na Senator Joseph. Kamu Senator Joseph. Kailangan speaker mo, ngayon pa siyang songan sapang iran peitak kalapag na sa senator tuwan me pitata masusung tiya. Nan ko sunod sa estimate ita 1 square meter. Manag ka dyan kataraw po ay yung mangi. Ong ni wiyapan irail ko me po ni reang wasa. Ngayon me patuwan matamatawa mo iniraw. Kag may lang obisin kutsi. Penewiyang penaynay ko. Muman wasa o paan kotok. Mamay sa patuwan siya pong irail ka me paan po ni reang wasa paan kotok. Raan ka manaman lel. Picho po kilumaysak. Amoyin kakatse, miya ko santiyo paan kagan miya me. Wasa me paan develop tau ta paan sipalalap picho po kilumaysak ko. Rangkak may irail ko me po ni reang kakaniki kakanaw te tau kalaw te la sa paray. Mga iba sa mata-mata, may tayo jugal uts-uts. Kailangan may speaker. Kailangan Isuto sa pangalay raw, ay hanggang kabatayang megot. Kailangan Senator Joseph Masulat, Senator Joseph Kamu Vice Speaker. Kailangan isuto sa mo, ay kailangan Senator Atuan, Senator Joseph. Wasawat wuksang wasatigan me out-out Pohnpei. Pwede wasatigan me out-out palisit, patroyang shoreline. Itinulang o patola. Mawat, imay patawan kawewe ni ay patawan long watawat kayo. Irapasang iralakan na niliman kisap esurelel aramas liman tawa naman. Apa yang ngayon sap yun irapasang. Yang ngayon sap na nasanin Pohnpei level makin sawa sayang kamakale makamakatin hilape level me minu kapin siapa ka sang ni level patola sa patola lel oi wasa ulalo mimilkiyo ab sang ni yang sabo patola lel wasa sa songkoros public land kain ar mamiya ko sanmet me pasailang level yamoma ai kawewen ay patuan wewe ki itinulol susu karani wasa sapon way pokon nan wasa mo level sap up itinulol kay lelaw nan ay sungal kawewe mo man speaker. Senator Vice Speaker, I po na Senator Edwin. Speaker, kay di itron uwang tama miya. Itray mi patuan pagi uya ana pendatok. Typically designation nanen specific om wasa memia poen patroti nan kosonet pogi imi kay uya kay ban designate wasa kis ontet ai mi patron me magrebil kamanata kosonet wet moin koneng ansu yo murun metra men yon kakan uya po coordinate ka utana kasambalen patron ang kosonet pogi kay ban Abi na tayo bebem me bangu yaw. Mas itu patunan kosunet, sudah melakukan concrete. Itu mengenai ban drone uya, drone gelang melain ka ban trotor selu uya si. Riana na melakukan nan pue, rengka kosunet yang nan pue me, ia tu kuasa me ban trotor. Ini song-songan patuan pue ki. Tetongkai drone uya lar, ong designation drone ini mengenai nan triangan mie. Enka kutan sansal mau nan supplementary kosunot niya tayo ban designate coordinate kan en patrolole when utan tete mau me yetu wasa me panto to kalangan Senator Edwin biar termasuk dalam kamutan kosunot Speaker kamu Senator Carl. My speaker imen patrong awan ki kawit mamiya sang Priya Honorable Senator Vice Speaker Senator Miguel kuigi essential nan kemudian kosenet nintuan kita kesempatan mesang Chairman Finance na when sizing siapa yung miaya nan kosenet kosanti o kawit me padanan kosenet board me ban so ngada sa pukat rimen kamelele me sosong dan sa pukat niya ban uyawi coordinate kay pansantinan sosong tan sa board niya so me board ban
kawai tata lease you nan bungan board o government and win gitu. Ibil man kamele me tata awkward ni ya ban mokit. Aku tan board bangan report kita on legislature. Ya wasa lainin kasawasa pukat te kasawasa board pada ya. Tapi imen pada yang Vice Speaker Rope kita kamanata ko senat mawat lintuan kawai din Senator Ned ko senat koros amendable. Harus maujung kamu ketuk masa ni yai uang masa ni show kamu ketuk taruh saya ujung tiar masa depan kamu tangku sana triap kriya isak kriya lebih niar kriya isak bagi ada bangkat lan kriya kem seklan watawat aku try banu shoes the roll call oi ban pona sa chief clerk Senator Abraham, Hey, Senator Abid, Senator Artui, Senator Carl, Amen. Senator Daniel, Amen. Senator Edgar, Hey, Senator Edwin, Senator Edside, hey, Senator Harris, Hey. Senator Johnson, Amen. Senator Joseph, hey, Senator Latorre, Hey. Senator Loyola, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Ned, Amen. Senator Walter, Mr. Speaker. hey kailangan insan saling wai pokok besar matrai tatok tausus metok kamutan ko sunat riap kriya isak silu lebenial riya isak usus isak walu o sodo mawuang ran wat try kamanalar kamutan ko sunat riap kriya isak silu lebenial riya isak kamu Vice Speaker kamu oh okay Masalah floor leader kami kalangan speaker regional secretary wa sabal kamu kupura imen pekek challenge ketiang ban nampai sebuno may miscellaneous pagpagtal dalam katian dan beisa kuano niya utupan kamaguto Every man. tay katian dan beisa kuano ya iratoro tay katian pon iratoro o iban pon ase Senator Ned Kalahanan ko may speaker. Kesa pala itungal sa karanwaw. Itungal floor motion at may pagkakatalan sa pulman kita buwan katalan sa pulman ka chorus. Epit mo ni lapalan mo na riyaw may kilok pil pagpagi. Eramak taiban pandak taiban lusang labalan mo na pakat. Kayu Pohnpei pil sang sakare ko tilalel NMHS Karyao ban pit tangklap
and PUC. Kayu meban kotoke pause uyapen paipen pil sang sagarong rongkiti. Ye deadline September silisak and uwagi sombong ayo. Magtail ban kamanala deadline ban kagan extended king shagla and extension shoda ban sebele September silisak. About in million riau nan paket 50 waisakiw. Control number T23AF 00 Riau 10 Payo 11 00. Kariao mabit PUC 156,000 on storage tank maanan Kamala. Deadline December silisakeo Apsala Ranso. CRAN number T23AF 00262 Lepiniel 00. Iban Patrawan, we had the floor motion and assigning committee and money. And deadline next special Irailan Finance Committee and Kapshrata Patrawan report. We Thailand Kagan Kamanala Tamasan Saler, mi Patrawan Sakar Kitar. Kariaman. Chancellor mo kamagit mi ayer koros mo tung kamagito masani ay uang masani so kamagit po ita masan pe masotra imen patrawan te iro me pitata iro I patrawan me dituan senator net sakar kita me lublan moni kan paning saklan sektor besilisak imen konganga ki melel committee in finance committee in PWTC o palikan koros me ye education o bil health mamia tatok me pitata moni me mimitoran committee kan ay men pag kumailan 6 kilo pag Thailand ka kana paliasang mon sektor besilisak ni ansyo wote kawai tong executive melel palian school numani TCNI mamia tatok me anane kapitolongan kamamatan kosyonnet ayan kapitolong la pagkailan ka kanapali. Ipatrawan metatok pukat chairman kan suto ka kanapali pek matuwa mo ma suto kamamatan kosyonnet panitaklong. Matame sa salasang senator net ma mayor kamamatan kosyonnet manitaklong ay men peki kamiti ka kanapali. Masaykin tre ay men kongong executive and submit pagpeng pukaw ni kamamatan kosyonnet pagdalang ka na paliala ansu karwaru may yay mon sektor besilisya kalangan irawo sansalan may ikprotrail mo o apan assign ang committee in finance ipatrawan sakar kita iraw pukaw puan ka kuya iran kapatrabato kongong o executive kalangan speaker niya iratoro kami senator Ludwig makupurama apel diyo senator Ludwig kawatan in lime. Thank you, Mr. Speaker. This is regarding floor motion I brought up one of the last session within this session's regular session. It's about the governor communication on the report, task force report for ship or vessel for the Pohnpei state to serve the outer island. They have submitted their recommendation, their vision, and the amount. And it was from the last, it was assigned to Committee on Finance to report during this session. But I know Committee on Finance is overloaded, but if I may ask that, can we bring it back in the next, with the immediate next special session? Thank you. Kariaman. Kailangan may maguburuin po na sa Chairman in Finance, yaduan iremit Chancellor Sang. Ray, jugal sakar misik, jojolai jugal sakar misik. Pagmangki rin yang honorable Senator Litua kay imamela report yung
So pelo so kawait ya wasa kay banga kan kachkisa ya. Jaja wat may chwasa po. Kapati parang yang mana ka chorus napali. Pero kailangan may speaker. Kailangan Senator Joseph kamu mabitatay rawo Senator Carl. My speaker, imanalo ka kawait ay kasabali sa karan wow. Ro ngayo miya sopiu epesem kasarawi bawiawi tagatik. Ngay malam na may sopo mo. Huwag ka Pohnpei anane sopin passing se. Mo iso ba dawan sop tayo mo main petiak pa nagpilwiawi. Uy pilpa ka kilara o island ka sangat yan ni chapin tiyan tataw kila ranwat. Utan sop uya kapal. Kailangan may speaker. Speaker. Senator Carl. Vice mabitatay rawo. Kamu Vice Speaker. Kailangan may speaker ay tungkol sa karangwaw sa pal. Ibilman katong kailangan ng Pohnpei Senator Ludwig ang nira mapitata anan and soap ang way ka. Alanan ang saugus me sang ni katrat kam kat likin Pohnpei. Ibaruan mo ya acting speaker. O talaga ito legislature what sa parak President Zimina mon ran masainingin compact assistant kasilpak nan pongan way na besem waliapan way na markarane mo kerdi sekolo ni at pato pan kubran president o vice president ayar lab riyaw legislature kapenwar ananapan pukpuktan pa inantun totok niyaban kaitrera kusunatakan mapan tukalang sektor utupan kakmiya payayi priority yan wiwat state and Pohnpei ira karyaw president and kak ewang wiyapata o kasapulato ang Pohnpei apalpan full operation and Pohnpei lady Leyte Pohnpei ariro segmen mekot uyawil elmet apak-pakwo pultier mentata ma sompukat niya kasana pa api kami elmet tipsaun uipakon kan malal to national government sop sangkan emini banabal ban president ariro pakpam niya wagi ma anan labakan akak yang sop lautakan wasik tipsaut sangkan anan tuken anan rason mau school o main korusun ka nong sampai pekan Pohnpei state kak katar nan sompong korus kesin sobo pe na pali ananakan makonong en kesabiskan mautan konong John way pepe ko main speaker ibadawan tatokong numoni mas palian public health ka school iwag yan somo microchlor kasalilo uya sabisan waywat nan sompong korus taparak takay ko sansal wan kapal mamiran pakat agay sam way pepe ko sombirlal freight ne water rice kosukulal sang kosukulal mapaul lumaysak ko pan tao neo times paul lumaysak nanan uya kapal kareta ikamela me irawo ko nong engkak umpang ni mumta o prong kasalalang kaluluporan president pagpakwat kunin kau kusan na tanuan Pohnpei pilikitier remo upag kami na pali ugi Leyte Pohnpei ayaraman Leyte Pohnpei badolaw ya tatok sili ruka pe en tatok ta Pohnpei ugi atasang Pohnpei ay tungal sawas pengka kutungan tarayay Pohnpei senators ka mawalian way pepe ka kalangan man speaker Kailangan Masular, masanaban ira kasampal, masansalasang Senator Ludwig, pagpagwo, assignment masain ng Committee on Finance and kakan karayla o next special session for ang kakan report o mapitatanan ng shop o pultan shop. Magkubray pangan po na sumayro o koros mo utong kamaguto, masaniyay, uwang, masanisyo,
Kamagat po itar o assignment mo extended there o next session, the next special session. Speaker, Kamu floor leader. kalangan speaker kasabali jungal sekarang wow. Bagi ajail aja memasa ni show. Kung kuburaya po yung kag-raise, jungal irocoro, mapit pilsop. Ang kag sain salban promail me ran silu tapayo patularop niya labalan siyong patulong ng kaptaon chamon patulong mas lalo may namin bil kap na data chonway rail kan may patuwan melel sung light kan kakasakan melel memaham kan bil masih buat tabel labalan siyong patulong eri iman pwede wow o melele yan kak mia makumkak asay ng kamdun bang kayo kunangan kak check magut kasambal wat pagi rezong yawi yun na si Bajawan sinsubsirangan magak pajolong alabalap yung pacho inin ka masakata chonwe ya jailan ka kapali kailangan speaker umakak kubruburto ay sumatang special session murun ranwat Yaman. Chan salamat kamagat mamiya sang floor leader. Harus mojong kamaguto masa ni Puro masa ni show masa na pe. Kamu Senator Edwin. Bo, Mr. Speaker, sanjal mo mie kaptao gay me uya identify as port of entry. Are mo isuba matawan me ye mais depan sapung kaptao yu me shoba talong laleo eu pilwia eu port of entry. Are mo ini tu me mo in iwo ge jau concern me ban patawan mi apa ge shoda wajan teian so pasal pula. Mo imen patawan tu mai depan sapung mi kaptao ge me identify me we are port of entry. Ma sopan tangato anana penen talong mas lolo po karaba wasapuko muy yang rare ang kap talong ide takayar pananano ya witilang Israel melen national government porang kap patrola o ensure me sopot niyan sa me talong ala proper clearance porang kap talong to na FSM o song tigan makoneman ni are mai sepan sapung mo yang nanta mami mo in committee PWTC me bang kayo na appropriate rangak look into it po okay fall under jurisdiction in PPA o PPA me ko okay masyakan me pan uya port of entry kalangan Masulaan mabita tayo ro. Kalangan may Speaker. Nama ko bro po na sama Senator Carl. Mabita tayo ro. May ako po ipaduan tatawag mo pulis kan uyaw niya so buat dia patolong langkap tahun camun ay kasapali sa karan wow puagi miya tatawag mo pulis kan kapiatar pilew kiyang national police dan sal so buat resuda patuan tan nanaray tungal radar mawagi kakunla Tipu makin patunan sop kan mapitolong nanatay laping setet kan kengkak tete ong palikan makin apa pali. Tapi ni irawat banasan yang committee yang pilka ke uang palian polis. Ui paduan memir robot kau nup mepangka yang so setetawat. Ong ket momot kesembaluat main so buat pil katapan kecil anak-anak penguasaan pedin so kapal Pohnpei melap o pergi pitolongan matan ini makadaran kupu-kupu mapan mia kawasan tu kalau tela katela pelawasan pedin so kana matan ini men yang paten kawasan din tatangkan Kalangan Senator Carl. Senator Abis kamu kalangan Mr. Speaker min pagi sudah nunte tai pagi sungkol mal mai kakawawe tanaw yaw yung so na floor motion. Dahil kembal maamin ito.
Dahil sabit maabot tayo sa sabulman ka quorum. Dahil sa balor, ipan po na sa Senator Carr. Kailangan may speaker, pwede yan sumaw kay Bileo Chungalenki, kaysa pali sa karan wow. Iman, nuwaw o karakarak pa ata, sapul mo may committee choror, magkukutar, pwede kakapwali, kamamatan, resolution you, may panitan, kupu-kupura at pepemin mamot kasambal wat padikiyang kabina o makupuran malan wow laputiyang tatakwat ambil ka kuya pay depan kupuran malan wow o nga besam melel congress pwede kasandikan mera apali mabuksang wewapen na mamiyanan pungan state ka president o speaker ukitalar wewapen na magtay sa bulman ki ong kanenen kampak kap Eri, pwede kasamkalin tatawag and chansal me committee patoyer paan kupuran malanwao melel isunan kanin net me uya chairman in katin malanwao ayo nuwawo karakarak menen committee wat and kak karirila pilran limao pwesen kak tungaling yan so mawo ewang kabina kalangan Chan salamo kamaguto, koros mautung kamaguto, masani yei, uwo masani show, kamagut paita, ro menen special committee in Melimben, Karewela, another, the Bilran Limao, Patrola Pon, Ranwood. Mula tayo ba ang tautola, menen chansal trip, pekupek me chansal sangar floor leader, nituan sakar kita and assign ang appropriate committees. Rimen Patrowan Peki, nituan tama chansal. Committee kapatapatan PWTC o Chayanko and Nilimeta pagpaku. Dia tu retoror komisioner excite. Kailangan may Mr. Speaker. Muna'y pachay sa katangkay pinuwaan pacyang siya mong sa ternilang. Dahil makasakar ng ear kalap ko Pohnpei yung sa kapreto ng chamber 1 ko may Mr. Speaker yung Vice Speaker Michael, Abraham, Toliter, mga po members kan, Caruso magtang tayo. Then, yata yung kamutang extension assignment to kami din out. Malil, assignment ka tur, naptaki ki Pohnpei pala out ang assignment ka. Eri pa kita yaw extension, no? Yaraman deadline po, tatalk na yung kakuyawi. Okay, assignment ka, patita, kapinsalete la o malil, palimununi, ang schedule to mau deadline kan isto nung karita tatalk ni yari yung pag-extension kailangan man siguro pag-karyaman Paros mautung kamaguto, masani yei, uwo masani show, masani be. Speaker. Masani be ni Robo. Ay. Kamu Senator Lato. Kailangan mo na ibang patay, may patong ito kan mabicansal. Bil kape mo kumagot masansal mo ay man matuwan pagkijar in German and kailangan mo kamakit motion yung ngel na ampilan siyang kak.
matang buat tunwe riau matosang mongunilap nanananan ko kalangan semua Kalangan nan masa nebe essential me iyo kamakit essential sang Senator Lator apol pa ng plensong wait matelani mo wait kitrimedal wait token committee and rob or report tong momotwat anan and ambulance pukat para diamond pagi Senator Exide dito walang pagi and kapantala committee and report mon kaim saglan supplementary tiyan totoo in 10th legislature. Kongong yume kalangan medyo kamu Senator Edward. Kailangan Mr. Speaker, wow, manasansal mo may assignment kay me petroleum kamtin chain ko kung kaganapali eu pil me withdraw may istaban sa puna ye pilin incapacitation korong-korong nag-iarita executive committee questionnaires and apali ayo ruwaki sito quorum committee sito ansoma pasen kak executive kila irakan mesensa riau main eu Senator Joseph Casaleta me pit serimen me anke kapalin ni metak o Petrapen kagan miya yakara pekan me serimenet warila purpuran munmuni absute aleti sawas me anane re korong-korong bilu yawi ronak ide sebilau yawi yaw acting director ang kaksabang ito committee ong mairowat abalar tasyoris i betonang staff and kakan aleti ide sesong-songon call munmuni yo jutuka aleti limen o ime mia answot pagin silikoan ka klel tosang re busan ka kapatrayang nan reporto po essential me irawat apol are Mr. Speaker member kita ka kasaulang nan eu special session murun met the special session murun rangot aimet me I paton taman me mia assignment ko nang sen ama mamia me juta taman assignment kan koros me ko ton chen ko an ka pukpukalan na special session murun Kalangan chancel pagpag mamia assignment kan koros me assign ng committee chain ko me ruwes run report ng regular wood and kapantala na neo special murun ranwood koros mo utung kamaguto masaniyay uwa masanay so kamagut paitar kamoy Senator Johnson. Kalangan ko mo Speaker aira essential yan nakawanagis pitta so pitta menen eu schedule in show up magan ko landa kan ligi kan ya wata and confirm and there ko man being call wasaka o tiarta yad mes so pa mosel teoni ramo Kariau dan uliantik try yang kolonia kan dia kamu ketio ya daran trio tatak penak wasabil purangol pita al kotilang public market imer rawya rakola kos kiang rar nan mo kototis peisa hermet ketilang wasame permin wulbagar mir pe leopard per por armas me kotra wasaga ban park nan ya ai yo rom kasilu serbang kita bagi education jo kami kalangan ko speaker Rayaman Kalangan padawan irabugaw o sansal may irariyaw sansal kamelala may iran kongong kayo mo kan imen padawan kongong ay committee riyaw me appropriate nito na sansal me pitata al o pitata shop committee PWTC and kata appointment shop akin
sabis lang autoriden kan. Mamia schedule and show kakuyawita. Ito wana yaleti. O karyaw hal me olar makainan na late permin wulbakar. E olar kamitin PWTC and biltrekata irakasyon paluwo. Kalangan Senator Johnson. Miyadra iratoror kami Senator. Kalangan Speaker. Ayman pagkita tayo tungalwa ang kapatpatuto Speaker. Ayman patawanan siya umaw. Pada talaga siya ng kitsi o melel pagbang purang katuwat tayo lang kakasamo katon. Tepatuton. Honorable Vice Speaker and Sukonati Mr. Spencer. Will kabung kanat kisama makanan ro kiyo lapalapalapal. Kalangan Senator Latoro. Speaker, kabatayang sa kabasaw. Kamu Vice Speaker. Kalangan Speaker. Yay olmanet mapeluya chairman and kaupolki. Puyiniyo makin kakalay kito ma'am. O kasi ki monuni kalapuso wasatekan. Pel ensan salang mamutuan makaunopen kaupolki panuya impiyo kay. Mawal manet pagkatokotogin ang sombongan tisampa. Ang so matakan ng win kiti. May nanso aluk pansansal malang katlayang masani tipson kasansal ang wan sapakat. Kalangan man Speaker. Kalangan. Speaker. Point of privilege. Kami Senator Harris. Kalangan Speaker. Pilsangan mo dahil menulian kami ulian te kita. Pergi. Pangkupuran Israel. Senator kan koros Thailand po na siya kapilaman pardo naman all kasambal ng kolonya yay Mr. Washington sa siya ulapalapon. Kalangan Senator Harris pwede po mangi matok Israel olo ko may patrang trial mayanga kay Mr. Washington yay police officer in Colonial Town. Kalangan may ito point of privilege. May ito point of privilege. Tay kombal maamin tayo. Tay kombal 2 minutes.
Trial Sapaler, o nituan wewe pala mag-trial sa Pulmanki, trial ban Kairer, sa Pulmatrial Uya Kupur. Amona trial ban Kair, Ayman Ulian de Melel, trial Koros, o Uya trial sa Pulmatrial, trial Kapung ang Waypakon, Melel, Kapung ang Executive Kabina, Karyawan Kabina, Cabinet kan Koros, siyong kubong labalap, yang mo siyong kubong kan, o tronto takon malan kubong Koros. O tronto takon Pohnpei Koros magan patrang legislature, o siyong napaliyata tatongkan, mag-try kinapalinan katuat. Imet may manulian kin try to Koros, o uya try kapung, o Israel ko Koros. Kabina kalian executive, siyong kubong kalian judiciary, o tronto takon Pohnpei State Koros. Kalangan ng kupramail, dahil labolob kumairay ko. Ituan wewa benar, dahil bahan katiyang nan low-low, o iman pagig dahil korosan kata, o iban pagkitaran, wan paron net, and ulian dahil diyo, low-low, and rutungiti, uya kupurwat. Kalanin kami speaker, dahil katin kupurwa benar, mahal katin low-low, nan kupur, ay bahan patawan kapakap ni sansan. Kaping lengano wow sa pulang kamarar main ko sa matkang laban. Kaping pulang kamarar paitana tungal papayir koros nan uyalamalam kasanti koros and sapul mar pinin ko kusanat kaisak meranwat uya kem saglan uyalamalam kasanti kem saglan ran uyalamalam kasanti kaisak riau and pinin ko kusanat. Sa pulang kamarar paitaan papa koros main ko sa matkang labalap surugid megot. Mami sa bayrer shooter di William Kitty patrang kuburkan koros o uya tungal sa karmisik iniran katin kalangan o nindang yala shooter pagat pwede miya karya baret ni atpan patawan sa utula. Kanwat uya kem saglan ran o iman William Kitty o kaki sa pilmar tapagan ngayon sarawi peniran katin kalangan o katupal ken Kitty o kitim ken kitpena min William Kitty o kaki sa pilmar to lang sarawi kan peniran katin kitong kit when kapil kitpena kolpet kakalway kit perperay kit sinsilay kit sangmet pilban patola lelewan so kupur pansan salayang kit peniran katin kalangan o ang partiyo sakaratayan naman nilimeta ingir o kapeta ayimit William Kitty o sakaratan ni sansal nilanglang kabayanir o atungal santor song kamot Jesus Christ mesepagi mapagat amen. Amen. Kalangan koros mautrung kamagitay dan kamaltisanan uya kupur and uya kupur kasanti kay sa kriyawat masani o masani so kamagit paitar o tayo kamaltisanger uya kupur kasanti kay sa kriyaw and legislature.